Pamirsa Makasami Desa Kelurahan Ring Kota Denpasar Anut Sinarangan mereresik ring kewentenan got drainase mewah embahan toya. Parikrama puniki dan Jumat pagi bersih lingkungan jumpa berlian kesarangin OPD Ring Widangan Pemkot Denpasar sani pinaka program Bapak Angkat. Usaha ngelantur punika metetujon antuk ngemit kebersihan tur nambakin belabar. Ring pemagi mereresik inucap kepanggih samian desa lura kesaringin perangkat OPD sani mempaiketan, jumali stakeholder miwak rame sani kewantu TNI Polri, taler mesikian mersiang koentenan got miwa embantoye. Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiredana kesarangin kabak protokol dan komunikasi pimpinan Dewa Gede Rail Nelatarang. Kebersihan wawidangan wanta pinaka amongan samian angge, napi male rau mangkin penglimbak sase nenten janten, melarapan pengerau sabu deres sani ngawinang ake kepanggih embengan toye. Nampenin pikobet inucap pengupaya saking samian desa kelurahan antuk ngresikang wawidangan dahat kebuatang, deng sejeroni ngemit wawidangan tur nambakin belabar. Kewawahin ri tepengan mangkin lu kedadosang pikobet sani kata kepanggih ring perkotaan. Katanya ane ake emban toye empet, sangkaning wenten lu miwah sedimentasi. Paiketan danding ngaptiang parikrama puniki sidep memargi ngelantur, tur kaunggahang dados program berkelanjutan ring desa kelurahan. Alit wiradana taler ngaptiang, utsaha nambakin belabar, miwa kewintenan lu muatang penyarengan samian bage, rumasuk krama. Puni kemawinan melarapan pamargi sinarangan puniki, sida nangyang rasa eling tur urati krama majeng pelemahan. Asmara Putra Bali Pos nguning ngayang.